E pāuro ana tēnei waiata I roto I te ware miere ki te mauma ara I a rātauma. E ora tonu ana taku matua I roto I ngā waiata, ko waiata ia e mātau I te kāinga. Me te waiata ko puta kai roto I te ware, nā tōna matua keke, te ope wanarere I tito. Tai mai Ngā Hapū o Te Iwi o Whanganui ki te ware pāremata mo te pānuitanga tuatai o tō rātou wakataunga kireme. E kore rawa e ngoi kore aere me ki rā ngā maara ki tōku pāpā te ana tipa I te mea apōpō, te kaumārua ngā tau ko hipa ki rongi aia. Ko inga ki konei, ki te Whanganui ātara. Kia tīmata te ara wakarauora I a mātou anō. Roa rawa mātou e noho ana I te pauri, I te mamai. Ko tēnei ara o te wakataunga whenua, he wā mā tātou e hikina anō I a tātou anō. He tata ki te 3 miriona te uiuinga ki te iwi, ka wakahokia ngā poraka whenua 20 māwitu pēnei I a pākaitore. E mahanga mahi ki mua I te aroaro. Nā ngā tūpuna tātou e ārahi. Mō te apōpō. I commend this bill to the House. E rua wiki ki muri tuku te minita I te wakapaha matua a te karauna I nā enei he kōkiri I te pire. It was only 11 days ago that we were together on Kai Whaiki Pā on the banks of the Whanganui River to sign Hei Rau Tuku Tuku, the Ngā Hapū o Te Iwi a Whanganui deed of settlement. Ka oki maara ake anō rā ki ngā mate uua, ko para ake anō rā te uara I mō mātou te waiwai atu I a rātau. Kia waka tūtuki I ake ngā wawata, ngā moimoi a o rātau. Ngā Hapū o Te Iwi o Whanganui Claims Settlement Bill seeks to give effect to the settlement package, which provides for financial and commercial redress of 30 million. It includes the transfer of forestry land and the Te Puna Hāpori site, Whanganui Intermediate School and the former Ara Moho School. Te tomokanga ki te matapi I tūpaua te uku, tūpaua te rin, paupau maira o ngā mātāpono, toitu te kupu, toitu te man, toitu te whenua e tomokia. Te ua nei kua tata ea te hara a te karauna ki te iwi nei mo ana mai pakanga I nā tau kota I mano e waru wā te kau. Te kakinga Kawiti Bashara, Tai News.